Impamvu ntangije aka video ni ukugira ngo umenye neza uwo tugiye kuganiraho. Nimba ukoresha imbuga nkoranyambaga nka TikTok, YouTube, Instagram, uyu muntu uramuzi? Ntari navuga izina rye warangije kumumenya. Ukireba aka video wahise umenya izina rye. Uyu muntu yitwa nde? Uyu muntu tumuzi nka Papa Sava, Niyitegeka Gracian, Seburikoko ndetse n'ayandi. Uyu munsi naguteguriye amateka n'ibigwi bya Papa Sava. Nubasha gukurikira neza uraza kumenya uko yatangiye kugeza ubu ngubu. Uraza kumenya neza impamvu ari kwizihiza imyaka 30 amaze akora sinema nyarwanda. Ubundi Niyitegeka Gracian yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Yavutse 1978. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda, hanyuma akomeza kaminuza y'u Rwanda. Icyo gihe yari yitwa Kigali Institute of Education, aho yize uburezi education mu ishami rya politike n'amateka, ubuzima bwo kwigisha n'ubuhanzi. Mbere yuko amenyekana muri filime n'ubuhanzi, Niyitegeka Gracian yari umwarimu, yigishije mu mashuri atandukanye mu Rwanda, ariko n'impano ye igenda izamuka buhoro buhoro. Yakoze kuri radio zitandukanye nk'iyitwa Radio City Radio, aho yakoraga ibiganiro by'urwenya, dore ko yazamutse muri sinema aho ubu ngubu tumuzi. Ubundi Niyitegeka Gracian tuzi nka Papa Sava yatangiye yitwa Seburikoko. Mu mwaka wa 2015 nibwo yatangiye gukina filime y'uruhererekane yitwa Seburikoko. Ubwo hari hagezweho gukoresha imbuga nkoranyambaga nka TikTok, YouTube, Instagram. Yafunguye YouTube channel yitwa Niyitegeka Gracian, atangira umushinga wo gukina filime witwa Papa Sava, ariho n'izina rye ryakomotse Papa Sava. Muri iyo filime niwe ugaragara nkaho ari role model w'abandi bose. Usibye gukina filime, Papa Sava nta n'umuririmbyi. Azwi mu ndirimbo zitandukanye, nkaho yamenyekanye mu ndirimbo Amapingu. Ni umwe mu banditsi ba filime mu Rwanda, nkaho yiyandikira filime ye yitwa Papa Sava ndetse n'izindi yakinnye. Dore n'ikindi twamenya kuri Papa Sava. Papa Sava ni umuntu ugira amahoro, ucisha make. Yatwaye ibikombe bitandukanye kandi aracakomeza kubitwara. Muri iyi minsi yarari kwizihiza imyaka 30 amaze muri sinema nyarwanda. Papa Sava ni umuntu ukomeye cyane, tumwigiraho byinshi bitandukanye.